Masakin Hetna Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM Mihozo se nabon on mikupa tunong ng Vannoi Thusoh chum la chum ho anamavo kiloite. Russia sipaiten at habin Ukraine gamlaylong buluna anay kitawin hi. Isim somle sige Monday ni Zingka mipi chinlaitain Ukraine capital Kiev Kopia Russia sipaiten galsa drone anakaplut kitawin hi. Chule gamsunga kopi dangdang hozong kathabia bom kapkhom na anay pakinovin Ukrainian Interior Minister po kontulut dungzuin ichi buluna ji chun Kiev Kopia mili inthina anatuin gamsung kopi dang hozong mi tampin thina atuin anasayin hi. Chule Ukraine vai homten buluna chu Russia tian Iran te sem suicide drone ahilole kamikaze tia ki he ho chu aman chawahi ativin hi. Amaho na saibe na pa Ukrainian sipaiten Sunday ni khwapat chun ichi drones ho chu somthumla sagi waljong anakapla tawin asayun hi. Ichi thilsu achun Russian Defense Ministry in Ukrainian sipaite pansa nale gamsung pumpia energy infrastructure munpi tamta ho chu high precision galman cha amang cha a anki bulu hi ativin hi. Ichi Russia te buluna tha bia jinglam mipi boilaita a buluna anezi on kopi sanga mipi milhamon kisel na ding mun hol na in anaboy la jingove kitin hi. Achi sa hapta masalamapat anasay sa bangon Russia ten anamano drone so chu Iran te khutsu drone sa hidan Ukraine sipaiten Thusoh mi homodin anavet sa uvin drones hola akimola asun Belgrade ading tia kisun zong apangin hi hethe khatsu ni khuma salama chu Belgrade munchu Ukraine sipaiten pumpi len hwa anakamo anihin ichi le thuna chu kibol hidin asayun hi. Alangkana Ukraine kongkai mun kopi Mikalayev muna Russia te drones khochun sunflower thaw ki hol na khu chu anakapsi un hi. Mikalayev kopi hi Russia te nalo khalson kopi to akinai chau mahina bana apat sia Russia ten kamasalama chu tanglova anakap khum jingnaw kopi khat jong hi. Kharsan kopia hin Russia sipaite no do zo te nedinga hata Ukraine sipaiten counter offensive achil hapiwa Russian te hino do te ding agut jingu chu hi. Ukraine President Zelensky in asay dungzuin tu din munhin solam Donbas kam kaya kopi ni ta akikapto ni hi hata in achil ha e atin hi. Amana saybe na gamkay sunga hapte sunga hin hata akikhel na machal na pon tu din muna hata akidaw na khote ni su solda le basmut khote ni hi hin kikapto na kidaw na achil hazing na laize atin hi. Amana saybe na mel matien anay chasunu ahin solut jingon hi ichihol achun mercenaries songkula akumakumatang ding ho ama mazalen na ding day na zala sule gillaw na khota ta niya songkul tang ho mi sang ni walam ho chu idaw dingon ahin solut jingove atin hi. Ama ho chu galmun kholai ta pansaun paisa tam pipipi dinga kitip na sule galzo le chamlet na pi dinga kinep sa na ay daw sa uhi at ibiyan hi. European Union intu ni khutsun Ukraine gamsung ho athabi akibulo na Iranian drones akimangi kitisu photchit na adita ahin pi na dingon het sana ananayon hi. Ito kilonson Ukrainian sipaiten Russia ten aman hoso Iranian sim sahit 136 kiti drone so ahitin Thusoh mi ho anga vet sana pondo na zong ananayovin hi. Ichi tu to kimana Austria Foreign Minister puna sayna Russia in Ukraine bulo na ahi Iranian drone so man na anayova akimet do khale isun galhi azam kaisa ahilaw le ako asit sa ading ahi anitin hi. Inla Iranian ten Russia in Ukraine sunga galsat na amanding drones agipihim himpoy tin pondo na ananay kinovin hi. Iran spokesperson
nasel krani in asaina iran hingal ki ti hi ki daipon gamte ni sunga hin kimatna hoita akinai pi in gal hi akinga aloina dingin pan akilan hi anatin hi hichi king on thua hi iran in panla na ani jeti photchit na om khale European Union hin iran chunga sanction atha koi khumding atiu ahina bana lamasa a kum som ni masa amini police custody athina anatuna chunga lunglei lo vet sa na chamta ki phinna nei ho su chimit dingo nga iranian lamkai mi som langa ho chunga Trevor ban abolwa chule anei le ago ho fritz an bol pi saw anahi United Kingdom gamsunga Chinese consulate muna Chinese officer hon Hong Kong pro-democracy protester ho anavo ovinihi ichi thilsu chu achi sa Sunday ni khwan so hin Hong Kong democracy supporter ho Chinese vai homten Hong Kong gam thwa atsa lo naw dei sa lo zia Chinese consulate maya ki phinna anei ho chu lungsit na beya anabolova achoyu benal le play kan ho asu sit pi se o hilova ki phinna nei ho khen khat chu hata avo na zong anei on hi ichi tu so to ki mat chon United Kingdom vai home ten hata phamo sa naw le demna na sata anei naw chunga United Kingdom lamkai lui Duncan Smith in Chinese officer hon agang theipina ngaidam thumna aneiwa chole mi vo na nei thimon na nei Chinese officer ho zo si zong gamlam over akile sa anadingon ga tain anasizin hi United Kingdom gamsunga lam kailin MP tampinjong social media homang chan thilsu chu demna ananezon chule Manchester police hon aphondo dungzuyon thilsu to kilhona khul chilna achilha pilai tawahin consulate vela sipai hata atha chanaw sunga mipite lungmonga om nadingon pan alaw vin hi ati Thusoh hi Chinese gamsunga lam kailin Xi Jinping in somniligit channa Chinese Communist Party National Congress a aholim masat na pina Hong Kong sunga galzo na anay naw anao anahi chule aman Hong Kong chu buina akunin kivai hom na Patriots hovet swinan om theitai tia na sei anhi United States le China ki dawna ba kai khanin semiconductor sim le la na lampanga zong hate in ki kaltuna asan sa le kit lonta na hi hichi tu to ki menen United States company min thang Apple in China akuna aman sing ho semiconductor ho chu Chinese company YMTC akun la ta loadingon phondo na anani zun hi adia achi sa pha na zong United States in export control hata hin bolwa pana Chinese chip sector ho chu hata anato kha Vannoi supply chain ti chu China in a pi son ho zong tampi anaboi pha chu ahitai chi chung chun hapta ma sa a United States Commerce Department in regulation se tampi pass anabol kinova adea China te chip simnalam hata alha samna dingwa gamsunga research lab ho chule commercial data center ho advanced AI chip so khulgil na lampang nga dan khauta le alut thailo na diu wa khana anei theina dingwa na sim tha o anhi chukil le China tian chip sim na dinga poimota advanced khul pi ho api lo na dingwa khana zong anei theidingo chu hi hichi ho chungchuna chu China gamsunga advanced chip sim na ana tong United States gammi honzong anato nawa ko na haina anay na dingova het sa hiwan hi iti hozi achu haptakal sung si a Chinese gamsunga chip simna company min thang ta le facilities len ho thilzu na zong anakim su jing su anhi hichi ho le don butna Chinese gamsunga United States gammi chilai muna na tong honzong anato anga na dingova Chinese Tech Zain Lin pachom pinjong an het sa kino chu anhi langkhana jangzo khupia iPhone sim namun pi chu virus kho sit je a hitin ani ki kha ki ta nahi
thei khat chu hi chi khupi chu mihim million khat wal chen namun a hi Pyongyang in haptakal sunga missile test kizoma hin bolo don but na in United States, Japan le South Korea in nihugup blut dingin joint military exercise anapan kitavi na hi. Ichu na sa taa Pyongyang in anaza adajing katsu hi ahi. Ichi drill abolo hi gamkay sunga kigin moto na asan Beijing na sunga galman sa anay ho. Apat sa man sa ahi ding vat sa na abolo na kisay na hi. Military drill chu satal day ni ho chana chile ding ahin. Thusoh in asay na hichi exercise chu sun le zana North Korea in ahin bulu ule kiven ding dan kizil na sule United States to open LAHKHOM ding dan azilo ahi ekiti. Achi sa habdasung siya North Korea te hin missile patip na ananay kitnaw chunga pumpi artillery long zanga walam zong anakap to over sule galsat len na tampi zong gamgi hola analen le sao anihi. Hichija chu South Korea tian kum nga lang anavo hayo sengsan chu athabi North Korea te sunga anapon khum pai kino anahitai. Alangkana United States in North Korea te hin achisa kum sang ni somle sagi jawapat na nuclear test bol na dinga kigut na anay chai ta wango na anay kino hi. Alang to gela ki gi to na hi achi ra jing na chunga tu sunga South Korea te pan na military exercise Apollo hi achi sa phat dang huwa sanga na sajwa bolo na gisay na hi. Iti hoji chun Vannoi gamtampin ichi kibuy na hi Hongkong siya nuclear galman cha chana ki daw na ahin pa kha ding atizat pili zingo na hi. Thusoh panapat na sinasin nga hazaw si asung siwa agip pagipanaw kahit pa uwi. Thusoh tayo mukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay.